Anya laki din! Ay, panag-iiskwila manan. Awan pa'y kwartak nga igatang ko iti usar dagiti anak ko. Uray siyak nga rod na Juanita. Awan metla ti kwartak nga igatang ko iti usar da Carlo ken Carla. Ay, barang ano adda sweldo nila kay ko inton malam. Ay na, naimbag ka pa'y ata ada trabaho nila kay mo. Ngam nila kay ko. Ay na, awan lang nga rudon trabaho na. Kanayon pa'y amabartag. Anya? Ay na, pudno ti bagbagaken ka na. Uray awan kwarta nila kay ko. Kanayon amabartag. Ngamin isarak na mo tingiwat na. Mapan iti ayan dagiti gagayem na. Ay, anya meten ti asawa yo, Nana Juanita. Uwan nga rod, adda ko man ti agpalabada, ano sa kong. Tapno adala igatang ko, ti usar dagiti anak ko. Nay, da kayong maggayam ti masabat ko, nanapinang. Nakapulis kayo mat. Papanang nyo ngay? Ay na, adda na patag apag naklablay. Inak man ijay ile. Kasta? Ay na, naimbag kayo pa'y nana. Makapan kay manan iji ili. Ay katuan mapanak. Ngamen, adda mapan ko sabden a kwarta. Agbayad nga minan ni Guryong iti utang na kada kamay. Kasta ka di, nana. Nasayaat nga rod, ano kasta? Addan tuman nga rod kwarta yun Ay siyempre adda talaga. Kano kami pa'y anaawanan iti kwarta lablay. Aniya? Naglastog magtanday jay abakat no agsasao? Ha? Asino ti dakda ka matem? Asino pa'y kuma? Ni bakat pinang Nasabat ko itay. Imbaga nakit din akaano pa'y kano anaawanan da iti kwarta? Ay, anya lakit din. Kasla saan kamat ana erwam iti ugali na dya bakit? Sa bagay mo't kit di Ngam no agsasao. Kasla tay saan maawanan? Kunamla no kanayon nga da kwarta na. Saan man ani bakit pinang ti pagsaritaan ta? Intakit din iti store. Agpamerienda ka man tani. Nagbara ti panawen. Kaslamatan impyerno ti kapudot na. Ay, nasingir mo ka din ni Guryong bagay. Ay katuan Oh, adto iti kwarta na singir ko kankwana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, gismil ko naman. Ha? Kun saan laday ta? Daytoy mo, tinasingir ko kini kumarik nga istilayng 5,000. Iso nga da kwartak 15,000 pesos. Ay, nasaya at no kasta bakay. Gumatang ka nga roday, niti sidain. Tay karni mamay, makahuman ti kanayon anatag. Ay katuan Day talagayam. Mala, mangisaan ka nga rod iti napaywan. Mapanak ijay tersina ni Panyang. Gumatangak iti sidaag. Nay, si kamot gayam maray. Wan siya. Saludsudam mo't no anya daytoy imot ka. Aniya? Karne daytaw. Karne. Si kangay naggapuam. Kaduam pa'y tapawm. Ay na, naggapuak man ni Jayan da Madam Rosalia. Kaduak pa'y daytoy apukok. Nakilabadaak. Imbag lang nga daigatang ko iti usar dagiti anak ko nga giskwila. Apay. Awan kwartam nga igatang mo iti usarda. Awan nga rod. Isu nga agan anusak amapan makilablabada. Ay, unay daytan Juanita. Amangan no kayat mo ti umutang kanyak iti kwarta nga igatang mo iti usarda. Ha, agpay sa umaray. Wen, Juanita. Umay kanto iti balay. Pagsaritaan ta ti may papan iti dayta. Ay na, agyaman ak unay kumare. Ay, awan na nyaman na, Juanita. Imbag lang aday gatang mo iti usardag iti anak mo.
Kasi damat no sumrek da pagadalan nga awan usarda. Uwan nga raw, maray. Sapay na ira na ngamin nga awan trabaho nila kay ko. Ay, ibagam ama pa nagsapaul. Saan akanayon kat addamayat nga agpautang kada kaya. Wan, Malain kan, tapno maigatanga mo dagiti anak mo iti usarda. Anya, pinautangan na kayo ni Nana Pinang iti kwarta, kunayo, Nana Juanita? wan. Mas daawak nga raw ta pinautangan na. Manungay ti impautang na kada kayo. 1.5. Umdas nga igatang ko iti usar dagiti anak ko. Ay kat nasayaat nga rin no kastaan, Nana Juanita. Adda usaran dagiti ubingyo. Ay, siyak kumamit ti pautangan ni Nana Pinang. Adda ko man napatig apang usara. Ha? Kat kasaritam Amok nga dapay kwarta na dayjay. Ngamen, nagpuskol jay pitaka na idi nagpautang kanyak. Kasta ka di, Nana Juanita. Ala, bareng maranaak ni Nana Pinang, takasaritak man. Anya, umutang ka doon na. Wen ko manana, uray 1.5 laang. Ay katuan day talaga yam. Ay na, agyaman ak unay Nana Pinang, agyaman ak talaga. Awan anyaman na, basta dalakit day. Apekit din na saan. Di kay madanagan, Nana. Bayadak tumit laang, apaman nga da kwartak. Ken saan ang mabayag? Nasaya at no kasta. Mabiit laang tala at ti kwartak nga ut-utangan. Ay na, Nana Juanita. Sapay la kuma. Tasaan nga aramidan ni Nana Pinang tikas iti naramid na idi kininanang ko. Ha? Anyat kayat mo asawan lable. Idi ngamin, pinautangan ni Nana Pinang ni nanang ko iti 1.5. Idi kwan, ni, ibuy-buy na matan. Aniya? Ay na, pudno ti ibagbagak, Nana. Nagalas ti ugali dayjay abakat. No agpautang, mayat ta iso ti umuna amang ibaga apautangan na ka. Ngam no sumro matitililing na. Ay na, ibuy-buy na kunak tumat. Aniya? Iso ano adda kwartam, Nana? Bayada mon ti impautang na kan ka. Di mon orayan nga ibuy-buy na. Ay na, sapay awan pa'y kwartak apagbayad ko ita. Agdiskitar ka, Nana. Nasaysaya at pa'y nga imutang kalaangan iti Bombay. Ngam iti dayjay ama nang ibuy-buy abaka. Hay! Nay, apayain. Agong ungit kamitin bagay. Sapay ag may sakang agsasaw. Hay! Marurudak! Anyamanan ti pakaruruda maya. Ni Juanita man, manungal dawin di utang na kanyak awan 5. Ngam di matagbayadan. Adya, Umutang-utang ngam nagtiwod mat ngagbayad. Ay marurudak ka talaga. Hinton kwan mapan ko pok kawan ije balay da. bakay. Ho! Ne, da kayo magayam ti masabat ko, Nana Pinang. Kaslagong ungot kayo. Sana kasla, lablay. Talagang agong ungata. Ha? Taapay, Nana. Dayjay Juanita. Di na amot agbayad iti utang na. No saan agapoy ti kwartak nga impautang ko kan kwana. Saan anakadal dagiti ubing na itatawan. Gaputawan igatang na iti usarda. Aniya? Gaputadyak sing-singiran. Saan matan nga may agbayad ti awanan bain na Juanita. Paymanta inak pagsasawan. Ay na, Nana. Saan kumamat agasta? Ngamin, da kayo tinagboluntaryo nga agpautang. Saan mat animanang Juanita tinangpilit kada kayo? Ay basta, utang is utang. Saan nga agbalin kanyak dagita sarita, mawatam.
Anya? Kasta ti imbagakan ka di bakit? Nagsasanga ti Sara na? Wan bakla, nakalas at talaga ti ugali dayjay abakat. Wan ma? Manipod pa'y idi, kinaging ka ita. Hay, managiboy-boy dayjay. Aging tutulong iti pada na atao. Inton kwan, awan pa'y rat manungal daw, iboy-boy nan. Ay, agyaman dayjay abakat, ta saan da tutupan. Ay, no siyak ti pagaramida na itikas jay. Talaga at tutupa. Niya? Juanita! 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 Ha? Kumare, apay nga agpukpukaw ka matan dito. Nakababain ka dagiti ka aruba. Ayawan bibiyang ka no mangagdagiti ka aruba. Ti kanyak laan, bayada mo ti utang mo. Aniya? Day tati pagungungtan yaw, kumare. Nagsaritaan tamat, abayadak mo't na dayjay. Ngam saan pa'y kumanga ita? Ngamin, awan pa'y naurnong apagbayad ko. Ayawan bibiyang ka no anyaman ti rason mo. Basta bayadam dayjay itamot laang. No saan ka ngagbayad, idarong ka iti stapa, wano ipapulis ka. Aniya? Anya mo ti kasta nga ugalim. Sika ti nagboluntaryo nga agpautang iti kwarta ken ni Juanita. Ngamita agong ungit ka. Jak nga rod mauray nga umayagbayad. May sakamag, saan ka makauawat akunak? Anya, Orayak nga uray, awan matan ti ropa ni Juanita nga umayag parang, kalpasan usar na ti kwarta nga impautang ka. Ha! No saan agapo kanya? Saan anakaadal dagiti ubingda? ay na pinangaya. Awan pa ti makalawas manipod idi nagpautang ka kenkwana. Ngamita, umapapoy mo tinday tapong tutmaw. Ah, awan pa'y makalawas. Aya, Kidwain, ay salbag ki di ti kastoy aya. Saan mo magaya mapampanunutay? No kaano ti nagpautangam? Basta napanunot mo ang mapanagsingir, mapangkalatan, nga oray ka lagpuk-kapuk kamay. anya! Wando na, parikot ko nga ron ita. No sa di no ti pangalak iti bagbayad ko kankwana. Tapno man sardengan na kung nga may pukpukawan ni Jebalay. Nakababain ka dagiti ka aruba. Ay na, madanaganak na na Juanita. Ang mga nukas tamot ti aramidan na kanya. Gapo iti kwartaan na utang ko kenkwana. Ay na, masigurado akas tama ti aramiden na ka. Siyak tupay, awan pa'y makalawas manipod imutangak. Ngamita, iboy-boy na mutan. Ti kasayaatan nga aramidan tayo, nana. Mapantayo laangan iti ayan ni Manang Luz. Isu laangan ti mapantayo pagutangan iti kwarta. Isu ti pagbayad tayo kin ni Nana Pinang. Ha? Wala na. Iti kasta, mabayadan tayon ti utang tayo. Tapno awanan ti pagparparikutan tayo. Iboy-boy na magayam. Ket, ada na utang yo. Ay na, naimbag nga rutad na. Isu ti mapan mi ibayad kin ni Nana Pinang. Hay, jakon urayan nga umaynak matpuk kawan gapo iti utang ko. Ay, nasayaan, tanapanunot mo dayta. Naimbag ni Manang Luz. Tanuawan pagbayad mo kat makitungtong ka, makaawat. Nuni bakit Pinang? Ay, naglaing nga gibuy-buay. Wan nga rod, kunaklakit din no nasaya at ti ugali na. Isu ang nagagaranak mat nga imutang idi pinautangan na ni Nana Juanita. Ay, husto laang tanapadas yun. Inton sumaruno, amo yun ton. Uray iso tag voluntaryo nga agpautang. Saan kayo nga umututang? Oh, adayta. Dayta ti bayad ko iti utang ko kun ka. 1,500 dayjay. Ngam ni nayunak iti duwagasot. Isu a 1,700 amen. Ha, uray sakmat nana. O, at titibayad ko iti inutang ko kada kayo. Nay, apay ngay nga agbaybayad kasi kaduna.
Kat saan ka pa'y mat asing singiran? Ay nananadya kun urayan pa'y nga umayo aramidan kanyak tikas iti naramidyo kininanang Juanita. Anya, impagarup mi no nagtaod di tapuso yu ti tumulong iti agkasapulan. Ngam saan mo taiboy-boy yu magayam. Wang nga rod, Maray. No amo mila kumakas tagayam ti aramidaw. Saan kami la kuman nga imutang? Kan may si kamo tinangibaga pa utangan da kami. Saan ada kami tinagpilit? Ngamita, kasada kami mutan ti parparwarin nyo a nagpilit kada kayo. Ay na, pasensya kay kumanak. Alaan nyo dito yung kwarta. Iti kaano man, saan kami to nga umutang kada kayo? Man nagibuy-buy kayo. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay.